Халкыбыздан безнең колхозда эшләр яхшы бара. Халык һәр вакыт шат һәм күңелле. Чөнки безнең колхозда хезмәт хаклары һәм пенсияләр даими артып тора. Юллар төзек, маллар көр, бәяләр арзан, һавалар саф, сулар чиста. Безнең колхозда ирләр айнык, балалар акыллы, кызлар тәртипле. Безнең колхоз хезмәтчеләре эшләр күрсәтмәләре нигезендә көннән-көн яңарак үрләр яулыйлар, матур киләчәк төзиләр. Без бәхетле ил балалары. Безнең колхозда һава торышы җитәкчеләребез кушканча һәр вакыт әйбәт. Безгә җилдә вакытында исә яңгырда вакытында ява. Ә башкача уйлаучылар безнең колхозда яшәргә лаек түгел. Ләкин тормышыбыз шундый яхшы булуга карамастан, кайвакыт безнең колхозда төрле күңелне борчыган вакыйгалар булгалый. Мәсәлән, безнең колхоз хезмәткәрләренең яраткан җырчысы Майкл әфәнде Джексон вафат булды. Доллар бәясе тотыксызланды. Һәм менә бүген Илсия Бәдретдинова казанды. Без чыдап калып, төрлесенә түзеп, монсына да түзәрбез. Утырышыгыз башла.
işte bir vatanımız. Yasalma kanatlarda kanat giyinir şeytanlar. Biz yanlış yollardan atlarımız. Şimdi yüpügüllerini udağımız. Balıkla kişgelen dudağımız. Bizde aktandır. Biz dağın varsın dudağımız. Yanlış terkişte bir vatanımız. Yasalma kanatlarda kanat giyinir şeytanlar. Biz yanlış yollardan atlarımız. Şimdi yüpügüllerle udağımız. Balıkla kişgelen dudağımız. İzgi aktanlar. Hayırlı kech, qadrli tomoshabinlar. Mana boshdan o'qiydigan menda bizga qadrli ko'p konsertlar bo'ldi deyman. Bizdan so'ngda boytaqgina bildiruvlar ilinib turib, bizdan so'ngda ko'pgina konsertlar bo'lacak. Naq mana o'zingizni halol oqshomizda bizni hurmat etib kelib o'tirganingiz uchun, naq mana bizning konsertga kelganingiz uchun boshqa rahmat aytaman. Bo'tiningizga rahmat qozon. Konsertning motor ilishi shuni bilan tamom. Hozir o'zimiz ishlaymiz. Biz endi bu konsert programmasini bizni kolxoz deb atadik. Sababi bo'yi. Birinchidan kolxoz so'zini tatarchaga tarjima etsang, ko'mak xo'jalik kelib shirab endi. Kishini kuchli bo'lmasin, mendigina boy bo'lmasin, yolg'iz yashay olmaydi. Har vaqtda kimdir kerak. Bizga tomoshachilar kerak, do'stlar, tug'unlar, suyganlar, yaqinlar kerak. Ikkinchi yoqdan qaraganda biz baribizda deylik kolxoz bolalari. Ham bu yil programmani azroq yengillatdik. Ne uchun deganda, unda bittagi og'ir vaqtlar, boshdan krizis ketdilar ema, ondan quriliq, ondan allangi hayvon cherlar kelib chiqdi. Michael Jackson o'zi Ishaq Khan Moskvaga ko'chib ketdi. Endi hozir ular Yasabadinova chiqib turmush og'ir deb jilab tursa bo'lmaydi deydi. Shuning uchun shoqqina yengillatdik. Tegishli jirlarda bor, bunday jirlarda bor. Yana birinchi jirni baribir to'g'ri birgizda tamomada kim ko'rishisi bilan kuylashdi, kimlar kirib o'tirdi, kim ortdagi yozuvlarni o'qidi, kim meni botinkani qaradi, ikkinchisini jirlagan. Mana bu bassan kechib ko'rindi. Normal jirga kiydirsam, bu kelishmaydi. Menga normalmi? Yeter. Hozir endi krizis dilar. Ay Allah, mekan krizis kelgan, televizordan ko'rsatdilar, radiodan qichqirib qo'rqinish bilan. Mana men g'orbali o'g'il bolasi balki mening aqlimda yetib bitmaydi. Biz bugun 35-konsertni qo'yamiz Ratdan. Qozonga qatlik ko'pgina shaharlarda, rayon o'zaklarida, ovullarda ishladik. Ham mana bizning kuzatuvlar bo'yicha krizis g'odiy xalqqa qo'g'ilmagan vobshe. Bir aytaymi? Kızımday, bərəngə buldu da, suğan buldu, keşir buldu, şüngündür normal, əlini gömürgə toqlaşan türək yolkaristələ buldu deyil. Sıyır buzoğlu, uzgan buzda, şüqundursan da buzoğlu, yol kızım preziska qarab тұрмай, tegilərgə alır, bizgə tügüldü. Mənə şudan mağlarız üzümüz. Kettik жырлайыз кризис тұрында, анара қалғанын сөйлейім.
Bu yılda bu zakonunu üst kişiyle kaldırdık. Şunun için ko'nglingizda narsa var, bizga so'rov berasimiz kerak. Edadova yozimizdan mingiramiz yana. Biletlaringizni orqaga oq, yozimizdan mingiramiz. Mening sizga suylangan so'zlarim bor. Birinchidan, o'zgan yilda bizning konsertga kelgan kishilarga 2 topqir zo'r rahmat. Biz bit kvartira oldik bu yil. Bu dege senin kvartiranda benim ülüşüm var deyip konakka şakırdı deyip bile kırmayızlar. Bu davay men kelesi yılda тоже şulay zallarını oturtup bütün tuğan tomaşalarını, dostlarınızını, yürgen narsalarınızı jeyip kelesizde 2 bölmeli kvartira olayım dediğimiz. Zapiska turunda aytdim men. Hozir bizning o'zimizning kolxozning kolxoz председателі deb aytaymi ekan endi? Kassir deb aytaymi ekan? 125 kilogramda bo'lib ekandi bu yil. İrfak Şikapov degan bir kishimiz bor. Mana onun o'zining omborning kitobi bor.
Шул амбарда китапка ул теркәп бара. Кая барган, ничә концерт куйган, нәрсә җырлаган, нәрсә киеп җырлаган, нәрсә бүләк иткәннәр, күп акча эшләгән, бөтенсен яза. Һәм сүз уңаеннан узган ел без 160 концерт эшләгәнбез. Бу бик күп менә монда кул чабалары егетте. Һәм шушы 160 концертның 100-сендә хәзер яңгыраячак җырны сораганнар. Елый икән, елый ирләрдә дигән җыр. Мин әйтәм, ирләр елый инде ул. Менә бәйрәмнәрдән соң иртәнге якта башламаймы? Менә аларга дөньядагы иң начар хатын эләккән, менә аның гына балалары иң тәртипсезе, менә ул гомер буена бәхетсез булып яшәргә туган бәндә булса да булыр икән, әле 100 грамм. Айны киенә ятып тора син белән инде бар. Хәзер шулай булып сөйләнде Рифакка киләсе елда хатыннар ирләрдән дә күбрәк елый дигән җыр язам диде. Бу елда бу җырлап торыйк. Елый икән, елый ирләрне.
Все, başlandı. Kaliyaga kirsen bir türlü hep sizin kurslardan eshitganingiz bormi ekan, bir priyod degan so'zlari bor ularning qiziqqina. Mena boshdan shunday har bir ko'zoynak qoltirib tushar, sahnaga chiqib qolsasin, qo'rqitayin deb qo'rqita. Anlari shunday izlayotdagi o'lchamolarda ebrlar mingara boshlaydilar da ilk priyod. Jurnalistga. Rustam Valiyevning bayon tovushi bek motorchiga narsa. Aha, tik onun ne işi bunu, ne yakında mikrofonu yok, sizden de fonogram mı karşılayısınız mı degan Rustam abi, şunu diye bakın. Aha, uyan kursa zinhar hazır şöyle diyelim. Görmekten çıkmasın, benim mikrofon. Respublika rayon yetakçileri sizin icad kardeşiyle koruyorlar diye. Yaratıp bitirmevşiler vardır diye. Biliyor musun koruyorlar diye? Sen gelip koruyanlar yok. Yüzleri, arkadaş yigirti bu yüzleri bilerler. Bulay degimine şu an mangaya verip ekkenleri yok. Yaratıp nefesini bu konsertada kimlerden şey yapıyorlar. Evsiyası Gülüm degan Jekile Gül sizning iki diskingizni tinglab bog'chada yashadik. Mana bugun sizni yodimdan ko'rib vaqtida erishdik. Allohga shukr deganlar shu shayga. Orta tovush normal eshitadimi? Eski normal neydi? Mana bundan da bolalar kelsa video oladilar. Juvalama? Yo'q, motor xotin deydi, ko'rinarli bo'lsin. Mana shunda bo'lsin. Shunda ham menga shoir olmay chiqaveradi. Turmush yurtdoshimiz Ilfat bilan qo'shin qamdashib tanishdingiz degan. U kelmaysizmi degan. Ana har safarda bosib silab turdilar. Degan. O'kinmim, конечно. O'kinmim vaqti bilan tegi kayf chiqqan chaqlar bo'ladi. Mendan hali mana bir konsertga ulug'ina bir opam minganiga, so'ng bu konsertni qo'ygan biz Ko'kmara ovulida bir konsertda bo'lganda, menda da qizimdek mana ikki qo'ldan ikki barxatdan yanlışlıkla bir sen ışkındırıp dursan da bəxtsizliğin moment sizlə başlayıb. Bəxtli olanda kişi, şimdi oturup bəxtli olanda sizilmiyor bəxtli, yuvalaştın bana bəxtli ekenini anlaysın deyil. Bana bir apaka bir нәрсе sizilmeyi demək bəxtli. Neşik tanıştınız deyip, İlfat jurnalist kişi bükündü, o konsertlarda yaştırıp biriydi, ben o vakitte yaşayayım, şiveriyim. Hazır просто şiver. Eğitkenler sorağım da indi bu bir yaşayan kızımız yok mu deyip mene onlarga bir şeylerden ko'rsatganlar indi mene etsiyanın mujibi yok, balası yok, onun barası işi yok deganlar deydi. Yardım şey bitti de baştan bir uzak kına vakit oynanırga İlfak abi deyip yürüdüm. Olu bitindim inden. İlfak abi dedim, onlara İlfak dostum dedim. Ana başlandım. Hazır bizning Toqmoqlar degan bir jurimiz var edi. Şunun ikinci kupletini yazdık biz, turmushga yo'naltirib edi. Qo'y bir kishilar aytganlar Ilsiyan, senin bu Toqmoqlaring bu kishi bizga qo'ng'atirgan jir tugul bu, sen bizga jurlamamni dedilar. Qo'y birlari kelib, "Dama, shod bo'lsin, mon jurni bizni keltirdilar" dedilar. Shuning uchun zinhor o'zingizga qabul etib o'tirmamiz. Sizning turida tugul, sizning ovullar, sizning rayonlar turida tugul. Qo'y bir yerlari deyib ketgan bo'lsa, sonundan dubarda birini qo'shaversizlar. Hayda davay, Toqmoqlar ikinci seriyasi. Sizge yanlar, akmaklar, ahirinde var yardım.
жыршыларға motor шешкен алып келер. Bu ne? Bu yuvanıp veriniz diyen söz. Ömer. Andan başqa bilan tağın kichkinagina. Bu nersi? Nersesi? Nersa bor ekanini bilib turmasinlar hali. Aytib berayman bir so'z. Munchalarga ayirga bularga munchalar. Anda qo'shib beraman. Sog'inin ham shampunin. Munchaga kirgan chaqda boshqa kiyasiz, boshliq kiyasiz boshqa. Narimannidan unutmadim. Bu bularga bo'ldim. So'ngisi bo'lsin sizga munchalarga ayirga. Ay rahmat. Ey canım. Bana siz üyesiyle nomin şortlamamın değil. O bit bana erten musunga meni sotib oldi da eshigim betin deyman. Bo'lay biralar da yaxshi. Hozir bir yo'q. Hozir men juda bilan kiyib chiqaman. Saklan yashamram Boshqirdiston jigitin biz endi mana 4 yil birga ishlaymiz hozir. O'zini aytib kelib, turkumimizning birdan bo'lganini biz bek shodmiz. Chunki yorti ko'z qarashidan ular har birisi anglab turarlar, bir-birimizni anglab turamiz. Boshqa jashlardan allangi so'zlar eshittirga turib keladi, biznikilar birdan yaxshi. Ham mana bu yilda hali konsertga chiqamiz degan so'z yo'q edi. Umuman yo'q konsert programmasi to'g'risida bir nechta so'z bo'lmadi hali. Elchapa, mana men shunday motor jir yozdim-men. Mana men shunday motor bilmak bilan mana chiqam, qaysi sendan jirlayman bu yil, kimdan jirlayman deb kelib bosganlar emish. Tege biz unga qaragancha kaskasini kiyib yo'lga kirib o'tirgan edi. Ketdik, Boshqirdiston jigiti. Siz bilan turgan ko'pgina jirlarning avtori Vadim Fatihurov. İzlediğiniz hayırlı işler. İlsiye Bedrettinova. Yapın bu sen tuğanlarla, yapın
Nindi divanam iken bo'lib ko'rib o'tirasizmi? Konkursga ketib boraman. Kolxozdan jibadilar. Qozonda Mo'g'ul ota degan konkurs bo'lar ekan. Shunda hozir ishlovchi yo'q, marg'ash yo'q. Enerji. Jigarga nima bo'lmaydi? Şartlarına to'g'ri kelib. Birinchidan totarmalaydi. Ikkinchidan Mo'g'ul bilgandan olgansizlar bitti. Jırlağına jırlaybilar. Degan avvalda Shirat bilan tutib ketganda Tatarda, Boshqirdda, Shuvashda bo'lgan butun yerni jırlab chiqqanman. Ana kötü ketganlar jırlarga yurgan qo'y birovlarga Tuxay premiyasine kadar verdiler hali. Professor yasamış. Emin Şemxurji. Soqov. Oyoqlar tuzhi. Abdurov. Ana yetmasa bizim jırlarga yozaman men. Dege yuqori Fatimaning oshlama oshaq ulgan sayrini bag'ishlab qidil sayr baytini ijod etdim. Bizning oldimizda yig'lamichi tinglayotgan kishi yo'q. Ita qidil sayr bayt. Boshqara Yamaliyev Ilda. So'zlarim yozdi Yamaliyev Ilda. Kiye Ilda Yamaliyev. Vamin oşlaması oşa Ulde meskeni söyler kay Vamin Qozonda bo'lganға Tulerge ming'a qoldi. No, bu tishlar yetmaslik to'g'ri kelib bitmadi qardash. Mana ishlar bilan vaqtga yetmay. Tulerge oqshom bo'lmag'ach ulgan sayar tushkazin qozib olib kolbasaga keldi davat etasin qozig'imda indib kirdim bir ushoqcha berdilar shuluq kishni bizning uyga militsiyalar keldilar. O'rni jannatda bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Ateş! Hayırlar ateşi verilecek mi? Saklara bitelim mi? Gülümüt kanma. Atış uşu bizimden okuğaç mesaka gül oksakıraydı. Kadat dökümü. İmine tağın şundira 28 kupli. Başka beytlerinde var. Şular arasında Sinan bazına düşüp 3 gün yatkan Abdurrahim beyti. Uksuz işip bulgan Haris beyti imhitlar olup durur. Halk büyük yarattır. Конечно, Cenkil'e mağne var Allah'tan kayın, mağne. Mağnesi jırlar bastı bit kadar totar sahnesi. Tam ödüle doylap paramı dedi. Eydik, firganın kazın jırlı bitindi. Nasıl edin jırlı? Bir günden kapasında
Кіші де бар дегендей. Мұңын әйгәп яшылары парасы. Әйтіктігі гитара тұтқан әлмәт балай жады бітінде. Әтісі де композитор ма? Кімсің әлі? Елназ Сафиевле. Нәрсәлі жүрмей? Бірні де тұрмын, бірні керемін. Сан шондай нәрсәлі қалаға шығып кішкіра орны. Іші, біздің жантауымызды шу қайдалай. Бұл бір адам тұрда құрама шығып кішкіріп жүрмей. Бірні кереміз. Қазіргі яш жігіттер көбісі шол қотыр қыз турында қиялана қайынды. Тіге, салауат мені қанып. Түшлерімден бір қыз келер. Sen мұнысы yanına келсе, ой, Фирдан апа көмекте отыралмы? Шулай жол, продуктылар талонға болған жақта туған балалар үйтіп жетті жол. Бұларға жол, оса бәрін көмек, ашықма қыз бала, трамвайын қозғала деп келеді осы қала. Бұл мейтен, яшілердің қатынлары ертелерін көресін тіге, сәні қараңғы болып көбір, ұяндың мұйылмай, күнні басты шулай, елмай көзізіңе, міндердің көзіне, деп жәлерін көресін. Үлкеніректерінде біраз рет бар көмек. Әйтек, ойдар ғалымын жағдай өткенде. Неше кеттеріп жағдай әлі? Сен болғанда башқа бір кімігада, менің ярағымда ұрын. Deyim canım evi. Bu bittiğinde oylarının katını yanında bulanda kalanlarla şukur mukur oynamayın diyor. Bulmağanda sen oylarının yartığı mürgeçtiriyle öyle bir de katını yer gibi. Ondan tırını var. Ne yapar? Ne yapar? Eşek sarılı.
İlsi yapay, Fagabi, fikir klubu sizin fikirleşleriniz. Birinci soru. Bizim kolxozun reisi kim değil mi? Reisi İlfak Şıgapov eğitiminde yer biri. İkinci soru. Kolxozda Tatarlar kim rolün ödeyi? Kolxozda Tatarlar kim rolün ödeyi? Neşik ödeysiz degan. Ay, narsa deb aytsam sonunda bu kunga to'g'ri kelgan. Yaroslav biz haq etamiz sizni degan. Rahmat. Men sizdan botirligingizga bek so'qlaman, o'zim sizning bilan birgalikda bo'lsam da, bunday botirlikqa kuchim yetmas edi degan. Elsiya tegi yilgi konsertimizda jilg'agan Qayyumdir degan jilni jilg'ay olmassiz ekan, landish degan. Nirola terlandish. Bu isrik erlar turida jilg'ay. Qayyumdir deb aytaman. Bizda o'qiydi. Sizga da qarab bo'laydi конечно. Uzganingizsiz подписка kishi olgan edingiz. Bu yilda podtansovkaga обещать etgan edingiz. Biz uni ko'ra olmasmizmikan degan. Tekshirdi. Sizdan yilda podpиска tekshirdi, onday narsa bilan bir eksperiment qilib ketamiz dedik. Hozir mana bir gazet o'qib o'tiram, bir opa yozgan, yuqorida sutgan, u degan Elsiya Badridinova degan, u ona ko'pkira любой oldagi любой kishi oqrog'i o'zgarishli tugul degan, normal ijrochi bo'lsa, u kulban kiyib Tatar xalq ijrollariga bilmagiga ko'ra boyonchasida ko'p bitaman degan. Mana bu yil maxsus Qozon konsertidan bekrakda chaqirdik Zumrad Rustamboyevni. Hozir jillaymiz. Sweet
Aferin. Uğuşlar ve kötü kullanış sizge ipotekaga alıp bulmadı kvartiranızdan ilgiligen görегез şın көңілде. Kvartiraga alıp bulmadı kvartiranızdan ilgiligen görегез деген. O bir kotan yarısına diyen ipoteka vermeşe yarısına diyen bir kişi yazarıydı. Pek zor rahmet sizge. Konkurska bana oturgan yigitler bek yaxshi tınlarga tegimsiz so'zlar birda quloqqa yoqmaydigan ko'ngilga o'sholmay sahnada yo'lsiz so'zlar so'ylab birda qiziq tugul degan bilding? Senga tugul chiqqan degan. Esi opa degan, siz mening kumir degan. Men sizni yoratam, sog'lomam. Siz Tatar xalqina bek kerak. Sizga oq-baxtlar tilab, olishimiz kelsa degan. Rahmat sizga. Şiver dastur müziğiz. Battan sol kız var bir. Bir de toktap durmayın. Biz kullanma değil. Esiye apasından koyar selamlar şekerimiz. Bir yıl bulganşı 30 kilogramga kadar İrfak abine beşik tüverekledim degan. Uzdan asırda 100 kilogram idi. Opaska qachon kelasiz kutib qolamiz. Liliya degan Liliya kelamiz Opaska. İrfakka kelganda men yaxshi bo'lgan edi. Ramazan işi yok, Ramazan işi kerak yok. Ya biz aramızda avuldan shaharga bir izlab ketgan bolalar bitildi. Bizning yoqda shunday bir so'z bor. Nechik itsa itdi, shaharga ko'chib ketib to'plandilar. Partizda yashasa yashadi, kelgan avulga aylanib qo'ymadi deylar. Agarda avul bolasi shaharga ketib to'planib qola olgan ekan, boshqalar nelar kechirganlarini bir qo'layda o'zinglar biladir. Bir vaqtda da zo'r shahar avul bolasining boshidan sipirib o'tirmay, oshi yuz bilan qarshi olmaydi. Tatarda qiziqqa bir makar bor, ko'rmaganning ko'rasi keladi. Ko'rga shugasi keladigan ekan. Mana u bizning ko'plar to'g'rida aytilgan so'zlar ekan. Allohni sog'lom degancha.
Жырлар язатын
turgan Anvariya Ibatova degan bir xonim. Ул әйтә, Илсия менә безнең авылда гына җырлый торган татар халык җыры бар ди. Күпме дөнья гиздем, башка бер җирдә дә җырламыйлар бу җырны. Давай син җырла ди. Киттек кайфлар күтәрелсен өчен. Сәйет Аллы күйе. Siz degan ortdagi rasmni ko'rsatilgan tushdi deb o'tirasiz endi. Tushdim izladim bir kishini. 3 yil ilk biz zalda o'tirgan eng ulug' opa bilan abziga limon bilan shay taratib bergan edik.
Uzan yoluna isri girleri bir kata nervlarına diyen hatınlarga okula bile gitkenik. Koy birimizin hatırındadır. Bu yıl kalhoz iken kalhoz olsun dedik. Bu biyerli bu. Ben onda öz kullarımla bizim kalhoz degen sözünü yazdım. Bir kata tırıştım indi, deyiken kırıbıkırı yazman dep sökmezsiz. 2009 dep yazdım, üzümden автографta koyum. Zalda oturgan en motor, mıyıklı Ivanka Bölevitemiz kalır. Oyun bir hocalara, oyun bir şey bilirse. Anada prospekta çıkan жылға баранып жүрген адамдар вообще дұрыс нәрсе қылып. Oyun kişinin beyninde, oyun ana bir katı uğraşım için gerekli. Şunun için mıyıklılar var, en motor mıyıklısı bölümüne, mene kıyılarına oturan, mene güzel bilmiyorum. Siz. Şey içip kırırız yana. Ben böyle gülmek yiyem. Degesi ki yerde ağırırak ben de hazırlanırım. Siz de hazırlanırız da antrak kaşık alırsın. Kırırız anlarım.
Başta kıyafet bile. Ondan sonra büyük көрсетті. Ondan tege sığa bağışlanған жырның біздің ауыл қатынлары жырлай тұрғаны. Tege Амир bilen Саматның Сәрияның сарайлары сүткенлері турындағысын. Полный версия. Сразу бірінші орын берелерді, конечно. Өзім атқаз кезде. Мен айттым, әне, ұзын бұлтлы қызлар бар, соларға береді. Қазір біз Қазанда бойлар жыршыларны мұншаға да шүткілерді қалдалар екен. Ярат менің мұнша керген жын. Анын конкурсы да мен ашып қызығы шүгіне керек беттейінде. Тәге, екі қапшы камбек форма берем деген. Зато көппе тірежірші көріп қайттым. Бізге біз концерт көрсеттік. Концерттің башында оқтыға мұяқын адам шығып жырға. Кем сұрайын? Жырға беттігі беректі. Қозығым, деп жол жырға. Қазанды сатып алып бітірділер дейлер еді, шошы мүжік алғандар ені көресің. Но, мұңардан сыр шықты екі еген дәймі. Шықтыларына ұялмышы, ол суға керек, гөлін алға керек, бәйсенге керек, берген ағаты тұндылар болғанайы. Мен әйттім, міне сіздің көмеккер жігіттер парқашын жырлап бергенге, ол суға да, гөлін алға да, бәйсенге де, жоғары Фатима бағаға керегінде дейді. Бұлар яралайын. Но бұларынан сыр шықты тағын шындай дүртер. Дүртсі де тауға тана сирарлік болған. Шықтыларда менің сеңа болған махаббат бекуттен сарғайған қамшыңға деп мұңаға тұтылды. Мен айтам, все понятно. Қатын қызға жыршы кішіға бұпшым үміт тұтасы өркені. Концертті ярары. Ну, міне конкурста бір әдем ашуны шығардым. Теге, не деп жамы біта? Телефон дәшіме, ол сирені ақылады. Кәсіні, тайшы! Шо, мен жырлағаннан соң бұл мен айтты. Сенен де мұңын барды. Но, жырын біраз башлай ақты. Әлі мен айтам, менің жыр башлай міне. Әсенің телефоның дәшіне ме? Біздің ауылда ғылмен қалды көшілер. Таптым мен мұның телефон номерін. Бір күнне түнгі сағат 1-де шалтыра таптым. Әлі мен айтам, İldar Yamalev'ini dәшмәссіз мекен? Йоқысынан ұяттым мұға айтым. Мұнда бірінде İldar Yamalев жоқ дейді де, трубкасы қойды. Тағым бір сағат күттім да. Тағым шалтыратам. Иземгісіз İldar Yamalev'ini шақыра алмассыз мекен дейдім. Түнгі сағат 2 бетінде. Айтам, телефон дәшмедім шырламассың. Дәштісен дәші! Тағын бір сағат күттім да. Тағын шалтыратып башқа дауыс білендіңге. İldar Yamalev'ні дәшірген мүмкін болса, дедім. Тегенің йоқысы тәмам қашты ақырсы. Мені
Әкей менә генә тавышлы җырчыларның берсе. Римма башка җырчылар кебек җырлый ала. Хәтта күбесе пародировать итә ала, ә менә Римма кебек беркем дә җырлый алмый. Римма Никитина. Илсия нишин концерт программамызга безнең колхоз исеме бирдегез. Кем идеясы дигән ник сөйләдем бит инде. Тормышлар булай да авыр диде, мәзрәк җиңеләйтергә уйладык та, колхозлык колхоз булсын дидек. Илсия сеңлем, сезнең Чүпрәдәге концертыгызны кесә телефоны аркылы тыңлаган идем. Апама рәхмәт яздырып кайткан дигән. Хәзер үзегезне күрергә насыйп булды. Үзегезгә уңышлар телим дигән. Рәхмәт. Шул хәтле күп концертлар куеп, грипптан курыкмыйсызмы дигән. Эпидемия бит дигән Алия. Әле менә грипп дигәннәр концертка кичтән генә шалтыраттык филармониялар кассасына, концертлар залы кассасына. Илсия билетлар бетте, зал туп-тулы була дигәннәр. Бүген шул грипп белән күп кенә билетларны кирдән кайтарганнар. Ширлибез дип, менә мәйтәм безгә калгач то сайлау, то грипп аптыраган инде. Маска киеп чыгарга иде, сәламәт булыгыз дигән. Да, малай, Аллам сакласын инде. Сезне Чүпрәдә былтыр бик яратып калдык, тагын көтәбез, кайчан килергә планируете дигән. Мишәрләр сезнең белән горурлана дигән. Рәхмәт сезгә. Киләбез. Илсия матур һәм тирән мәгънәле җырларыгыз өчен зур рәхмәт. Без татарлар шушындый талантлы җырчыларыбыз булганга бик шат дигән. Сезнең адаш Илсия апаң кайнар сәлам Илдус абыен җибәрә дигән. Минем тормыш иптәшем ул өйдә калды дигән. Сәлам әйтерсез. Булар укымаганмы? Илсия сеңлем, әстәгъфирулла дигән җырны җырлама залда нәрсә дигән? Әстәгъфирулланы җырламасам залдан чыкмыйм дигән. Исхак ханның Мәскәүгә киткәненә борчылдыгызмы әллә бик каты дигән Резидә. Борчылдым. Мин аны әйтәм инде. Мин әйтәм, без бит инде менә дүртәү генә идек. Кем инде менә Майкл Джексон да, Мадонна да, мин дә Исхак хан. Берәү сүз бирәчәк генә калды. Китмәсә тигезләр Мәскәүгә киткән. Ничек борчылмыйсың инде? Әйтәм инде. Артыграгы да чыга. Илсия апа, клипларыгыз кайчан чыга һәм MP3 дискларда дигән. MP3 дискны чыгарачакбыз, клиплар турында әйтә алмыйм. 2 бүлмәлегә җыябыз дигән. Быел бәрәңге икән ундымы дигән. Утыртмадым. Мин авылларга йөрибез дигән. Һәрбер кеше бер генә бәрәңге кыстырып килсә дә, мине кыш җырлык бәрәңге җыйган. Жалкымы бер бәрәңге әйтегез әле, бер штук бәрәңге. Беләсезме, күпме халыкка концерт куеп йөрибез. Берсенә әйтсәң алып килә, туганнары да, дуслары да алып килә. Шуның өчен утыртмадык. Нормально. Хәзер җырлыйбыз. Милләтебезгә кагылышлы җитдирәк җырларыбызның берсе Азатлык.
Gülsiya apа, sizga Tatar Yoshlar birligi a'zolik ham fikr diskussion klubini shu kunda bu shishaklarni birga ketamiz. Ham o'zimizni yaratuvimizni bu foydasiz plakat bilan sizga ko'rsatgan deymiz. Buyuk rahmat sizga. A'zolik. Buyuk rahmat sizga. Bizning yo'llarimiz programmasida shunday protokol biz bugungi kunda u bizning Riyana stenka boshida turadi. Bir kadrli bizga bunday narsalar ham umuman birsida tashlag'animiz yo'q. Birsida kadrsizlab yurganimiz yo'q. Har birsin jintiklab ishib boramiz. Bizga u istalik, bizning uchun kerak narsa. Hozir biz o'zimiz Leninogorsk rayonidan Qozondan Bekirlar bekatida belgilar qo'yib yurib bo'lmay. Shuning uchun bir kadrli kelinni yilga ishga topib qo'yamiz. Bir kadrli İrfan bitinde mi nefes aldığınızda getiririz evine koytamız da koynanay bitinde etibilenani yani bizim birlikte yine bu yılı yolun konu halktan İrfan nefes aldığınızda getiririz 125 kilogramlı 2 metrlik 40 yaştan orta bitinde gazlı yaşı koytamız da evine tutuna böyle ki yolum koykan yolum hallerim neşiksin işlerim ol şonday kazan karıyla korup durur biz etibilen kuhyada oturabız Etiküleyine Asiye Sinan hoş söz cevap bir kal. Bir şey sala iyi bir Sinan Asiye iyi bir. Kadrli var etikül. Benim yüzümde de 6 yaşlık oğlum var Nariman isimli. İran bana bir türlü jel gerek bular bit onları. Halkın kızgı tutulmuştan dersiz. Ben bundan taksan bundan çıkartırman hemen bor yüzüne yol joruk var. Siz bu aytırıp bilap kararız. Ebi bilen babay 50 yıl birge yaşaylar hemen. Babay ölüp gider. İşap ebi birge görme yılma kızlar köpek. Ebi ise babay uzak yaşayan mı size de şu ay mı? Yani tek şu an görmekten de şıkalmış yine gelin bencilliğimiz rüyan acırlarımızın birsin ona ham bala degen jır. İlfak belki eni bilen üzerine mügalemelerinden çıkıp yazılan jırdır. Keşkine uğrarım oynarım Ozana gülüp olan değil Onların aşkına bilen emin değil Dolalar gülüp doladan Aşkına uğranan ersedir oynarım Eniler gülüp doladan Aşkına uğranan ersedir oynarım Eniler gülüp
Big zo'r rahmat sizga. Wow! Voy rahmat endi sizga. Matrushka. Bu matrushka bu. Berenge yok ekanini sen berenge de tiledirmeli. Bizim rayonga keş biriminin de berengisin. Обязательно. Dostum bir hazır bir durum. Elek bulayla yapın gene güzel. Bu mina bitti mi? İyi rahmet indi. Ah bir orun. Var iyi var. Поле чудес. Вперед. Елсия моторын әлі екеуге шықтың енді деген. Шықтым шыл енді. Бармағында болдағын елдірей деген. Елдірған бір нәрсе тұр. Екінші қолдан болғандыр. Елдірған қар бір нәрсені қалқан қазір кіші кеуде болмайды. Шуарға қарасаңланы мен кеуде Аллаға шүкір мына 8 жыл ярым яшейміз енді қазір. Елсия мен Бишар қызы деген. Біздің турында жырлап көрсетіңіз, пожалуйста, бек ошибу жыр деген. Біз сізні яратабыз, үбәм оңыштар тілейм деген. Міне, қызық еме? Yok, yana konser programması dedik, bizning kolxozlik atadi. Hozir men o'zgan yilgi konser programmasidan siz so'ragan har bir jirni jirlasam, men bu yilgi konser programmasida tushirilgan DVDni nechta sotirman deyish. Bu yıl beren oturttu kızımı degen, jo'qolib kelam dediler уже. Tigi yılda 15 çilek olgan ediniz, bu yıl necha çilekka ortdi, Rahila opa kız degen. Oturtmadimmi? Elsiya opa bir konsertida biyi bilmeyim degen eding, Bekshar biysin bit degen. Bersa ko'zlarini o'tsam. Uyatirmi? Şuşu ömürge jetib, mening bir vaqtda da boshqa avtorlar yozgan she'rlar jirlagan bo'lmadi. Gül ya xalq jırları ya İrfan Şenapov keyine hem sözlerine yazılgan jırlar jırlıydım. Bu yıl men tuğan çok popüler olan bir jırны repertuarga kirdik. Menim en iyi yaratib jırlıydı bu jırna. Hem zalda oturgan ülkenrek yaştagi tomoshachilar yaxshi xatirlilar bo'lsa kerak. Asiya Ahmadchin degan jırchi bugungi kunda Sholir shaharida Vasim Abu Ahmadchin bilan umr kechiradilar. Hamda Noqiya xonim Yusupova so'zlarini Vasim Abu Ahmadchin ijod etgan jir Qushlar deb ataladi. Жерine жеткіріп boshqara olamdir deb ishondira olmayman. Chin ko'ngildan tirishachamman.
Şiberliğinizle saklanıp oturabız degen. Sizde bulgan sıvı kızlar Meşaristan'ın koy teresinde doğup üsteyken yoktaşlarınız degen. Biz Leninogorskiy rayonunda meşarlar yok dep sanala. Mene Şirmişen bilen Leninogorskiy arasında Eskişehir degan bir avul var. Mene men şundan çıkkan Usalfalık yaşayım. Esiye kızım biz sizni Tıyınlı kanalı aşağıdan karab bile edim diyen. Bek şartman sizni körüme Tıyınlı kanalı bulgança boyunca karadım da kelip bölek gitti bilet diyen. Kelinim diyen de kim diyen? Bölek gitti bilet diyen. Rahmet sana şunda yanımlı motor batır yürekli bulduğum için. Вперед diyen sözün bir kuşu diyen. Вперед değil, вперед. Benim dertimiz вперед diyen. Bildin mi? Nurfiye Emin diyen. Kurudum Alay rahmet sizge. Yoğumen reklama bulara yangıramasın için konuğundan eyten. Yandan Asır kanalından karab bile biz istine diyen zapisklarını biz bir köp alamız kalıktan. Koyadına barsak da. Indi isen sağ bola tursun indi. Yandan Asır kanalı. Elsiye apa banklarınızına paraştırgalap turubuz o sizin ortağı yigitlerge aşağılıkta bitip bulmayı diyen. Подозрительный рак diyen. Vadim bu mülayim sen para bitkendir bu. Elsiye apa bu kostümümüz köpmege etişte bir motor gelişip tura konsertası meyla bile gittiğiniz öyle diyen yarar yana. Elsiye apa kızıl kostümü giyip stanok jırını başkarmıysan mani bugün diyen. Vadim her ye erşitir. Yemsiz kız jırı için ölüp gidemeydi. Jırba kızarı zinhar için diyen. Esiye sizin uzgan yıl konsertınızda DVD'den korab İran'ın Tatar estrada jırşıları arasında da paklonniga barlıkka keldi degen. Şol sebeple biz bu yıl konsertine keldik. Ama İran'ın eytuğu boyunca siz bu yıl uzgan yıldan koraganda yobıgırak degen. Bu şundan da şolay mı? Eller uzgan yılda DVD'nin tesiri mi degen soru tuğa degen. Mine bakşeyme televizordan kurseteler bana munday hatun intirip opturayım işim. Men gümür beyna şuşunday motorayım betindeyim bazım. Neydi motor konsert bular edi degen neşik degen muzika qatrak degen. Da? Şamalağız yemi? Ana konsertning ozag'ında aytirgaysiz, baya surayım betmey neşik deb dersimsiz. Elsiye siz batır hem motor hatun oluşlar
bu yolu Narimonni sahneden ko'rsatsizmi ekan degan. Eringiz bilan duet jillarga hisobingiz yo'qmi degan. Bek og'ir savol beradi. Elsiya opa, bugun men yoqlarimdan bek zo'r salom sizga. Biz sizni bekni yaratamiz degan. Qachon bizga ko'makka kelasiz endi degan. Mana bularni bundan qo'yib o'tolmasin ham o'qirmiz. Bugun bevada kelimiz Alloh bergan bo'lsa, hozir 3 yıl ilk biz konsertlarda jırlap yürüyorduk Prezident'e xat degan jırni. O'zgan yılı biz jırladık Lenin Babay degan jırni. Bu yılda şunday bir jır yazılıp bitgandan so'ng boshdan jırlayıp mekan yo'q mekan deb başladık. Ondan yarar ayda jırlayayım degan fikrga kelgach, xalq oldina chiqib ismin nechiklar aytirman ekan deb o'yladim. Shuning uchun ismin aytmishligini jırlayayım. Ko'nglingiz nechik qo'shsa, bu jırga ismni shulay deb qo'shirsiz. Kimdandir kulib, kimnidir fosh etib deb qabul etilgan tugul, bari tek balki o'zimizdan ironiya deb qabul etilgan kerakdir. Ketdik. Yıllar boyuna bunlar
Por favor, teoreması kategolar kvadraturusu deganimiz summasi gipotenuzasi ужас. Qachon ikkinchi qadar olib qaytasiz degan Aliya. Aliya biz bu so'rov ustida ishlaymiz. Vaqtni adimlaydi, biz o'qitmaymiz. Давай станок degan bayram. Esiyapa motorum Elfina Azgamovning dublikati jig'layacakmi bugun degan jig'ladi. Esiya kishagi militsionerlar kunligidir. Shu hurmatdan yetash qizim Laysanni Xudoy bayrami bilan qutlov zarasiga qolishi degan kisha uni tug'ilgan o'tkazayotdi degan. Qutlaymiz, Laysan qutlaymiz. Militsionerlar kuni deymi? Esiya Nishtar өлкәсе Сергашев шәһәрләре Софажай авылына сезне кунакка көтә дигән. Яратабыз, обожаем дигән. Без Софажайны тоже обожаем. Birinchi taqdir shunda borib, men o'z ko'zlarim bilan birinchi taqdir ko'rgan edim. 12 litrli oppoq emalirovni shilakka ikra to'tirib qo'yganlar. Ужас. Shundan endi degan buterbrod ustiga 6 shtuka qo'yib turib, meni bo'lib turib olib oshirdilar. Ko'zimga ko'rinadi turib. Era o'qigan ekansiz. Shunda ezmiz. Sizga berdilarmi deb so'radim. Если извините по-русски, degan от души, вам спасибо за песни, degan, за концерт давно не получала такого удовольствия, такая свобода, свежий воздух, degan. Дышать хочется жить, верить, любить, degan, оставайтесь такой непосредственной, незабываемой, degan, дарите людям веру, теперь ваша поклонница, degan. Rahmatchilarimizga Lenogorskiy rayonining Qo'y ovulundan so'ng endi shuni da aytsangiz edi degan eski shivirdan dedim. Biz o'zimizda shu rayondan bir Yoltov degan. Yo'qtashlar. Esiya Muskanim botirlig'ing, godiylig'ing uchun seni yaratamiz degan. Rahmat sizga. Shu deymi? Ay. Esiya Yerkam musiqa bek kuchli yangraydigan, so'zlari bek anglashilib bitmaydigan, oldagi Aldagi turmushimizda sharaflanishlar tilaymiz degan. Hozir bizning turkumda bek qiziq endi mana qo'ybirlari 4 yil yarim, qo'ybirlari bilan 4 yil birga ishlaymiz. Birsi tatar, birsi mishar, birsi karashin, birsi urus, birsi boshqirt. Bitirsa tatar deb so'z aytganda. Hozir bu yil biznikilar aylanishadilar, boshqirtda uruscha jirli, urusda tatarcha jirli. Mana boshqirt yigiti degandan Vadim Fatkinurov Boshqirdistonning Oskan rayonidan 1 yil ilk uylandi. Da bu yil xotini Ufaga o'qirga ketdi, zaochni o'qiydi. Xotin ketdi-da, alla narsa ishladi Vadim. O'tirada jirli, boshdan shipirtira jirli, anlar qishqirib jirlarga tutildi. Bek uzoq tuzdik. Davay javob ko'rsatamiz. Tamam Vadim. Эх ты, душечка, красная девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся. Sergey Tikhonov bizga kelganda bir so'zda tatarcha anglamaydi. Boshdan esanmisiz, sog' bo'lasiz derga uyratdik. Yo'q, apay. Akshadin. Men bu so'zni uyratgan kishini bilsammi, Vadim? Hozir konsertlarga yurimiz, endi hali kelibgina tushamiz, mashinadan tushuvlar opa qachon boshlatoladi. Bizni точно Vadim uyratdi, bilaman. Молодец. Qachon boshlatoladi. Hozir bu yil bek zo'rlab tatarcha jirlarga o'rgandi Sergey. Narsa jirlaganin bir so'zida o'zi anglamay bag'ir desak. Shuning uchun so'ndan bir aytib qo'l choptirib bo'lsa, Sergey degan tatarcha jirlar.
әйткәндә, кадерле дуслар, бүген сезнең каршыда беренче тапкыр үзем язган җырымны башкарып китәсем килә. Әлеге җыр минем яраланган йөрәгемә багышланган. Итак, яшьли йөргән сукмаклар. Башкара Ямалиев Илдар. Сүзләрен язды Ямалиев Илдар. Көйе Илдар Ямалиев. Yüzeye gülmek yiyem diyeninin nik tağın ıştan kiden diye. Rahmet senin iş atmışım. Nik bayak yiyeniyim mi gildi? Ondan jırtık mı, ondan jırtık mı? Şunlardan da vakit gülmeyim yok benim. Biz sizin jırlağınızı bir yaratıp tınlıyız. Hatta benim turmuş iktaşım Tahir sizni körüp kaytam deyip konaklardan kaçtı diyen. Anın bugün doğan günü sizine selametlik zorlamışlar dileyimiz diyen. Benim irim kim diyen? Tahir diyen. Doğan gününüz verin sizinle. Doğan gün beyramlarına bizim konsertte oturulup bulgaçtım. Bek zor rahmet endi sizge. Esiye sizning kolxozga kimlarga
Kirirge bular bizning kolxozlar нәрсә дигән эшләр хөрти бит дигән. Безнең гәҗитчеләр дигән. Безнең колхозда тоже кайбер чакта акчасы бар, кайбер чакта халык әллә ни булмый да, тоже түләп шул чамалар. Но пока үз кәребез белән, үз көчебез белән дәвам итәбез, инвесторлар юк. Пока нормаль эшләп ятабыз. Хәзер җырлыйбыз. Менә бу шушында тора торган өй бирдем ул. Җо. Bu Hayal kisek. Mele tut. Bize şöyle birisin sakın. Hazır bile kurdum elime. Bana bir şunda yatam ya. Ужас. Жырлыйбыз җитди җырларыбызның берсен, бик күп бәхәсләр уяткан җыр. Кайт, Чингисхан.
Üsiyle, aparıp etsen de bulmayın da bu bir kişi beri bir yaşadır. El özüm, şerif oba yaşları seni bir yarata, senin fanatlarımız biz. Nerse aytası kile, senin konsertini bir üzülüp kütken edi. Tegi koşularının sığırları, özlerin kütüp salınıp koygan edi. Biz de şu halga kalırız deyip uylagан el yok, düzdük el. Nerse aytası kile, biz seni bir yaratабыз, şerif oğuna былтыр да кирәм дигәнең килмәдең. Быел көтеп калабыз сине. Илсия, без сине бик яратабыз. Молодец, Илсия. Рәхмәт Хәмәфәри. Мин дә сезне бик яратам. Гел сезне генә тыңлыйм. Диме димәсен концертта. Һәм безнең колхоздан сезнең колхозга зур сәлам. Siz aytgan edingiz mana bugun mening kollektiv bek tatov ekanligingiz sababi ko'rinib turgan ishim ekani sizdadir deb bilaman. Alloh taolo unishilar sizga. Super, bitir abi. Ay. Aşıkım. Yok, ben seni yaratan deb aytaman dersiya. Shunda Яңа гасыр радиосында синең җырларың яңгыраганда битараф тыңлап утырып булмый. Хәтта күздән яшьләр килә. Сиңа иҗади уңышлар, гаиләңә бәхет, мин сине яратам. Бик зур рәхмәт. Ой, шундый матур нәрсә бу. Әйдәш. Жизнь удалась дигән. Süper. Biz rahmet size. Bunların basını okudu aldım iken. Ilsiy apa bek narsa bir холодильник kerak edi degan. Ilsiy apa bir холодильник kerak endi hozir bu bo'laklarni qo'yirga degan. Meniki nasıl ya? Kim tishlamay shu oshamay, kim oshamay shu ishlamay, kim ishlamay shu kishlamay, kim kishlamay shu bormay degan, kim bormay shu ormay, kim ormay shu yilamay, kim yilamay shu jirlamay, kim jirlamay shu ishlamay narsa, kim ishli, kim shu ishlamay, kim ishli shu oshamay degan. Super. Вот это да. Mana o'zingiz yozdingizmi? Ilsiy opa Misharim jirlaydi degan, aldanib rahmat degan. Misharim bilmeyeyim indi. Yıl sayın jırlamalar indi. Ilsiy opa muhabbat bilan qoyun turunda kuni tuni jırlovchilardan yol itib tururga keldi konsertingizga. Yo'lig'izdan toyib bo'lmag'iz, tak держать degan. Rahmat. Hozir jırlaymiz bugungi konsertdagi balki o'zimning eng yoqgan jırlarimning birsin. Yana narsasi yo'qlaki bir gapgadi, avul kishi Abi bilan bobay turunda. Abi bilan bobay 50 yil birga yashaganlar. Bek avulda qiyofat yasab qaytib tushgan, shahardan qisqarib kelgan jurnalist kız intervyu aladi. Bobay, mana bu endi 50 yil birga yashagan uchun alla narsalar bo'lgandir ina. Neужели bilan topib bo'lsa ayrılışıp qaraysiz kelmadi deb aytadi. Yo'q, qizim ayrılışıp qaraysa kelmadi. No bari o'tirasi kelgan shahar kutgan bo'ladi. Gittik jillaymiz. Avul kishi Abi bilan bobay turibdi. Şakta, koyaş bayır yokta, kütüm aydırmadın da şiter. Allah'ın işlerinde, kapkar tüplerinde, Abi bilen babanın yanında. Allah'ın işlerinde, artık geçmişmişim, anlaştıra yalnızsız şiddet. Ötkenlerini uyla, başa alır sular.
ял иткән. Рәхмәт. Концертларınız үшін неге филармонияны сайладыңыз деген матур бит. Матур. Юк не? Елсия апа, сіз қайда оқыдыңыз деген, образованиеңіз бойынша кім деген. Баштан Казан дәүләт нәрсе енді орысшасын білем, татаршасын айта алмайм. Технологический университетті бітірдім, міне, орыс татаршасы шу. Казан дәүләт технология университетін бітіргенен, қазір 2-ші курста Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетінде оқып йөрим. Әлі бір қошан барып табайдым. Студент вакытында мен керек халық идегіз деген, хылыклы идегіз деген. Нәк шушында идем, староста булгансыздыр инде дидем, дурак демен. Сезне яратып беләсән деген. Елсия апа, Нариман кем булырга тели деген, җырчы түгел. Нәрсә дигән ул? Ученый по животным була дия. Мен дә хатында ученый по животным була ди. Мен әйтәм, балаларына кем ашата икегез дә ученый булгач. Сез ди. Үзегез аны кем буларак күрәсез дигән. Кеше булсын. Елсия апа, нигә Лениногорскида концерт куймадыгыз дигән, сезгә Урдалыдан зур сәлам дигән. Лениногорскида концерт куймадык, әзгенә буталчыграк бер нәрсә килеп чыкты. Алла бирмәсә, бәлки язларга барыбыз дип ышанып торабыз. Елсия апа, уртагрәкләрдән начар ишетелә яңгырый дигән, көйләп булмас микән дигән һаман менә. Хәзер мәхәббәт турында җырлыйбыз. Башка җырчылар әйтәләр, Елсия, ничек инде менә без гомер буена мәхәббәт турында җырлап акча эшләдек, син ничек мәхәббәт турында җырламыйсың инде диләр. Бүгенге көндә минем репертуарда бер 70-80 җыр бар, берсе дә мәхәббәт турында түгел. Быел Илфат бик зурлап мәхәббәт турында җыр дип исемләнгән җыр язды. 1, 2, 3 дигәчтән, шундый мәхәббәт дип кычкыраласызмы сез? 1, 2, 3 шундый мәхәббәт. Беренче куплеттан не җырлый, икенче куплеттан тоже не җырлый, өченчесен бергә җырлыйбыз, җырламыйча гына карабыз киттек. Hopp. Hopp.
ойлап йөрим, минем хыялым кайчан тормышка ашыр микән дигән шәрик яшьләрнең берсе. Әнигә юк. Карап-карарга була, Илсия Илфак тирән мәгънәле җырлар өчен сезгә бик зур рәхмәт дигән. Гитарист та бик шәп уйный. Молодцы, так держать. Браво дигән. Исән мин яшәйбез дигән. Так, тигеләрне. Әнә укыйм инде. Илсия апа, теге гайбәтче әбиләр турындагы җырны җырлагыз әле дигән. Бик клёвы дигән. Илсия кризис җырын тыңлаганда, эх, дал бу кто взаймы дип җырлыйсы килеп китте дигән. Сиңа да кирәкми? Сезнең күп кенә җырларыгызда татар, урыс халык көйләре кушылган авторлык агентстволары сезне борчымыймы дигән. Өчен ачык алмыйлар. DVD дискалар турбаз җыры чыккач, Viagra алмый башладык дигән. Сезнең йөрәк кат дигән җыр көтәбез дигән. Дигән әле ишәбез. Бәләүтин абзыегыз дигән 70 яшь дигән. Кая Бәләүтин абзый? Бәләүтин, кая Бәләүтин абзый? Каясың? Әнә диск бирәм. Җеп күренмәй малай. 70 яшь. Илсия апа җаным дигән, сезне туйга тамада итеп чакырырга буламы дигән. Әлбәттә бушка түгел, Әлбинә дигән. Юк җаным, туйларга йөрмим. Милиционерлар турында җырлар кайчан җырлыйсыз инде дигән безнең баранды җырыбыз гаи турында. Милиция турында юлда йөрисез бар бит? Илсия апа, декорацияларыгыз бигрәк тә матур, бигрәк тә алдагы пландагы буржуй дигән. Сез аны Вадимнан күчереп алдыгызмы дигән. Бигрәк ошаган. Зинһар үпкәли күрмәсен. Басын Вадимга ошаталар, әмма теге иң арттагысын язганнар. Илфак абый сәхнәгә чыксын, нишлә арттан карап тора сәхнәдә. Илсия, без сезне яратып, хөрмәт итеп килдек. Сезгә иҗатыгызга зур уңышлар теләп калабыз. Зөһрә һәм Разилә дигән. Рәхмәт. Хәзер җырлыйбыз шулай ук инде күптән язылган җырларыбызның берсен. Ләкин мин аны бер вакытта да сәхнәдән башкарганым юк иде. Бүген беренче тапкыр җырлыйм, Худайга тапшырган инде. Кунак дигән җыр. Yıllar
Yamaliyev İldar Gülen'den değil. Gülüm başı buldum, normal kıyafette kurgeçtim. Eğlenmegen, İlsiye Rab'a hayırlı iş. Şistuşka jırladığız büyük zor rahmet diyen mi? Şuraya yanmayın. Güzel rahmet. Birinçiden sizning jırlar kitabın bastırgan niyetiniz var mı? İkinciden sizga selam jibergen 90 yaşlık abinin sözleri Sibirden köngülüngizge yem buldu mu degan. Qaysi abinin sözleriyle 90 yaşlık sizin de yazmağınız abilerden bir neçe zapiska buldu. Şunun için zihar gayiplik bilmeniz indi. Elbette köngüllü yazgan her biriz. Hatta sügüp yazgan zapiskalarda köngüllü. Demek bir taraf tugul degan söz. Elsiye apa selam, men sizin için bek şodman. O nişkiriye. Aniden sen azur selam, dinar degan. Men seni yaratam degan. Dinar men de seni yaratam. Bütün kolxoz turundagi jırlarınız Qozon kolxoz bozorun unutdingiz degan. Ildar Yamaliyevni qo'ydan topdingiz. Shab jırlı degan, молодец, buldirasiz degan. Men topmadim endi. Yani siz topqani yo'znaqida keldi. O'zi bitgan kelash keldi-ku. Oznaqay jigiti shu o'rin to'lag'imman. Hozir давай станокni jırlaymiz. Hazır sahnada yangrayacak bugungi konsertimizдағы eng magnali jir. Eng jiddiy jırlarimizning birisi Dur kupletinada bek degan fikr ham magna o'rnashtirilgan. Әлі bu yıl әзірлеп маташабыз узган елгі концерт программасына Пыяла Көкей деген жер. Шулай кірәшін қалып жыры біз язмаған Нұршат кенә жыр. Нормальный жыршыларға нормальный жырлар тәкъдим итәләр бит инде. Менә bu елга жырлап торабыз. Бас, давай!
Мен инде зур теге ниндидер айрым бер кешеләргә рәхмәт әйтерлек кешеләрем юк. Бик зур рәхмәт сезгә, безне сайлаганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт иҗатыбызның башыннан бүгенге көнгә хәтле безнең белән булган безнең Гәҗит газетасына, Ирек мәйданы газетасына, Азатлык радиосына, Яңа гасыр телерадио компаниясына һәм концертыбызны үткәрергә ярдәм иткән Оскар Рекордс компаниясына. Бик зур рәхмәт. Өмергә бергә эшләсәк һәм бергә яшәсәк ярар. Хәзер җырлыйбыз, соңгы җыр итеп, якыннан кирәк дигән җырны.
Бітер шоның білен ямайым. Анан сабаты берелім бүтейді. Yılda bir güne mertebe matır bölmeye bağlarıyım. Tünü boyuna yıklap bulmay, erten saat 6'dan turup oturasın, mene sinime başka basa aniler şirattırıp tarihun limanat alıp bilemedi. İdeye kıyar hastalık kasalıgan tübün şatırgan marojni esігізден. Şonu alalı da olaştı bina oturtup koyalar da әте ezirip қолбала da tağın koydırmak çiğdi. Bir sabahты, mene konsertlarına da şulay giteriz. Bilseniz iken idi siz, birinci жырлағанда нешік құйылып түшкенімді, әрбір көзелегімді қалдырап шыққаным. Келіп отырғыларым екен деп қорқамыз, келіп отырғаш төзіп отырғыларым екен деп. 5 пачка шай алған болсам, лучше болған болыр деп өкініп қайтып кетмесәрім екен деп қорқамыз. Міне халық арасында сөз ереді, Илсия Бәдірдинованы бик нағылы деп әйтәләрді. Бик нағылы түгел, ләкин филармония концертлар залы бірнеше күн рәттән шықлап тулып, басып тұрырлық тамашашылар 7